Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darus Sa'adah jadi lahir di Nangkotang Sepenalam dua Siploh Muharram Jaya Kameleran terpincir urang Asyura Ukat dijika awai hati benar tapi ke di tepi raya tempat indah tenang hati di keile jernih safa Bandung rakyat gembirakan le Muhammad barante urwatul wusqa talohan putus sabe tromate sajan serta Darus Sa'adah as jadi lahir di Nangkotang Sepenalam dua Siploh Muharram Jaya Kameleran terpincir urang Asyura Pemuda-pemudi tanle drebre Bandung sare tapengan haba Gejoa ke kupi dalam le Menan lompade hana gelupa Habe geingat habe gerawe anu jahe tanpa faedah kaya akhlak anu karun tohorle kemakut kafe basa masa Darus Sa'adah as jadi lahir di Nangkotang Sepenalam dua Siploh Muharram Jaya Kameleran terpincir urang Asyura Nyan kesebab geim hale gehai malike as jadi gebuka getinggai di lerumo geuke nyan je sambe tingangan lusa Sagalan di laut najalo kawe Sagalan di glena bijelada Sagalan di gampung dawangan pake Sebab lebake hana agama Darus Sa'adah as jadi lahir di Nangkotang Sepenalam dua Siploh Muharram Jaya Kameleran terpincir urang Asyura Pakaian yang jongkan luaye kan baja bebe pakaian gura Pakaian yang jong yang sampai yang gak sabe pakaian takwa Urang megah yang dropi mamin sabe ngan urang lingkah getinggai jasa sampo page tromate keingat guna Darus Sa'adah jadi lahir di Nangkotang Sepenalam dua Siploh Muharram Jaya Kameleran terpincir urang Asyura
มือ